petitru nipa omo bobra brebo bi ka say Dr. Kwaku aton ye na adwuma obegu no from that day and me twa de bibia free 90.7 FM wo mi adwuma obi anye yo wo yonko abi adwuma o ba begu no ono ugu adwuma na ho obi a wo ye adwuma ache abobra ache ugu adwuma na ho nkere ne da eye wo na wo ye adwuma no mo de solve almost family survive wo na wo be kire wo na wo begu adwuma na metia na maba betie wo na bi heli amon for me rabi vice president di now they are politics ADEA also be campaign say obesity on your whole nation you betena say I'm a vice president I come all because say ya obi a campaign be didn't van go outside ga we as one van go outside Donald Trump get no go outside wanna catch it you will be on my specialist we no unya no country no obi also na adwuma ne didn't van influ on your neighbor obi okra ya mfana nkokra ne ko fa specialist ne ba etua ne ka more than say dey ye nipa na ko nti oni ba bi wo no ne ye dey enkwa President Kufuor is one of my favorites ever. I'm say former President Rawlings was a former President Atamels Ewuyan. Hey, but gidi ombusa no say, hey, na ye ko ye ba na ne nkwa de. Unu obi wasam said ye kra nkwa. Na otini nkwa de agro, ne de ye and na ye omutibi ye na omo de ato omo ha say obi a wawu o no de ato ono mu hurihuri no no omo ye ne ama na em hwesam say na ye ni ba ne yaduri niema hia kura ya dia ya agro hola e dire dia aduma media me na mo me maboma dwempo nam na me woni ma mitie mo woni ma mintie dina me kire ma gina hia wo nte ase but ye ko yenim da ache no o bete because ya tana system nu ma che na no na kwa ne ba no be ka chief justice asam ka se be good chance onya specific o ga dia ndra anje o ya je bi ehu o mampanyi Kufuor yehu former president Rawlings yehu o mampanyi Kufuor yehu president JMS yehu politicians have been consistently the same. Few and few necessary. Most of them. President Mahama on one kasa or kaso kofi no agwa dey wakwa kosuya dey meboa. On one akaye it means that he was even living behaving like others, you know. So no ko transfer year reflection say no, me fa de nempa. I'll be bold and go this direction. Bebre no man ya kan ma she all because on be kan okore. It is all banana say politics ni ecstasy like ahwodenti obese obe attack am yours and now him say what dey cause so eba we have lived there we have hunipa and then Dr. Baumia dey on the party wo moye no sanity it is a one year can sem na one here wa say ya targeting nipa bi anayeta me nta obi a me nta me wo ye dey ya I support you. One year the year I don't support you. Not the year no crowd say of selfish born out of selfishness. Okay. Me support. All right. Mami no say no nkrono abo pepepe make say obefia awaha sanso na bawasara awaha. Omunya bedu pe na say Friday special bread na aso no. Eninti mama no kasa. Ose man kasa. There we also be kasa. Oh, kasa but really am so monika momonka. Na ye be obi ato. Enti abusanfo amotie Sompa 90.7 Friday bia say dey ye no ano. Enenso so ye Friday foforo, fiada foforo yasan ehia. Nene yasem ne say say akwanya bia ba say ware foforo a. Say ware foforo. Oh, another chance. Oh, ware fofora. The ebisa ne say, obe ware nipa na wone ne TCCA. Ana say, obe ware o ex obi a wone no sebi adeti pen atwamu. Ana wo obi foforo bi kura wo wadwi mu a. Wo pese nka. Sisi say be ko ware fofora be ware na na. E wo Sompa 90.7 eso eno no. Na ka say o YouTube ni Sompa TV wetima hwe na wetie ho sanso na Facebook ni Sompa 90.7 eno so wetima hwe tie ho na make say abnata ademfu anso so abekan ho e wa ha nti mamema abawasara akwaba mejo so pa na wohoye asa okasa no e wo fom vim ni nim ane na o topic ide I say
kiki. Bye. Yeah, kasa. Yeah, kasa. Nti adwuma bibi adaboko. Nne so akoye Friday dey ekora be yele we go awontina na nde na. Afia baba. Adwuma ejoso. Menim se bibi achi. Oboade na dom ne na dawroma. Etim hot say time. Yeah, ire nyame ase. Ada adwuma bibi achi. Divine selection. Okay. Bibi account. Ire nyame ase. Brother de menen na wa hanti no. Mensa mana kwa pepe. Anti abawa se de ye no na no. Ye sha se afi ho. Se akwanya foforo bi aba. Se ko ware a wo be ware nipa won ne ti wo sisie ana se wo ex bi a won no adeti pe ana mpo obi wo adwemu a yese ko ware bi kamani daneso aha sa na opese o ai ni nyina no se woni bibia me ntwa suti amo yo adwuma e weda wase wa bo adwuma no pe ya mi nhira ye weda tifo so at tetem bia ye betena ha omutie ena omo amuhwe yo Facebook ano person me chia toast papa toast me chia no pa toast ya no wa record me why ano person me chia me kromfo me ma me ante ko ne papa eja bafo e otum me chia omo pa me se omuti ena me ba Jessica so nne nyame ade afe ba akwa kan ni fie ho ntimi ma ne happy birthday oh hinsi ya oh school musisi ya e was tek oh okay nti adwa nyame hira opa ajiwa wow ena adwa me ba ya sam no so no unse ade bia e besi no na ye wo mu papa na ye wo mu bone se akwanya abase mi kuna me ni ti mi jana kofa fufura akwanya abase mi ti mi jano mehwe asetena wona metena ye se wona metena asetena ye papa asetena pa problem bia enwusi aware de edanya problem be den ebebem ba ne emmoro so ana yenye ne wa hyedade ehemani bra denje se mi go to zobi fufuro ba se ye na wo so na wo ye me ka ya akwanya aba me bo gara we sise ya na ma ye den na kaka ni bi ni de kaka bi ni de se ade a wo ba wo te wa ya sa be ma be ye be ha wo pa se wo ni tu ya pa se wo no yo ko ba fufure den san titru e ofun so no na ye se no ana be ma na wo de ba fufure twa wo yere mpoa ne sa ne ma no ya inde se wo pese wo fa bi kan ne ho a na wa ka che ne sei na me pese me ye den mbe ye eno no wo ho na bi ni se wo be no aduane be ma ni ende adwuma ye edoso bebiri me ma munim ne mo de ye ma se woni obi tia wonim ade anipa ne pene ne wo ye den on penti ne me pene o de ye me a na ye se ya ma ka na nti asenya adwuma ne me kofa ne nim se ne wo sitie de ba ye no be ma me anya experience foforo ama ma hu se ne na me ne tene se na wo ye den wotie nti me ko no me ko ne se me ko nti akwanya aba se ya adwuma obehwe me hwe situation asetena wo ne mete na ma make me decision no okay yenhwe ebia na what date obi pen na date na woni sa ni pan date ye no wo de toto de woni no wo hia na no ye far better sisi akwanya fofuramba seven sankoba na eduma se isi ame me sankoba de enti e ma me ni nipa no se wo ye kama de enti ame ni jae ebia na ro so bibi wo ho enti e de ma me ni jae enjai de ensusu na bibi niema bebere susu okay what's no problem bia sa okay na se me hwe na se nipa no ye chen me ma me na akotena na wo no so akwanya aba se me kwa e na me kan me ye comparison nti e no de me hwe na se ho bebo ya me san akọ e na me ka to se wonti ase no me san akọ adwuma de me kan na fide me san akọ ba on se e tore bi susu a aya na osofo wa ha bebo me aya na ye se woko ware a emfa ho kanipa no mamu nye bibia minim se da so bible no mu dia se nso mo ye firi mu a emfa ho nka no enye yi den nti on shadan steady nipa bi kra hu na 6 months my cancer ne ade no on shadan hu nipa ni yi se what say on shadan hu nti wura mu no na hu se sa na nipa se no tie na kwanya fofura ba na medical aka no meko
meko. Hey, na Yankopa me second chance, 7 men yan me ya den ti amenko. Yesi nipa bia hia second chance. Nti se akwanya aba de ma wuram na ma hu se mwa me na akwanya aba. Obetimi so atere na ye o. Se no ne ye bre watentene na se nde ye ahyase na wuram a wo se mi jai. Ebia nipa on na tena wa correct na still ne wo ya na wo na akwanya aba adwuma meko. Ebi akwara nne mama bebre wu me gotena hu ina de nsensem bebre na se akwanya aba se men timi hu free sa nipa no ho a mekopa ebi se nne ma bebre ti aware bi ase a na me se aware jaye aye wenti na ote hu mi ntimi nja de se na yesi akwanya aba se adwuma sa se wo ya wo kan se akwanya aba se bia ti meja ni kuna nka be hu aware a ebegu ana mema so be obeti waja omoya be hu aware a ebegu bebire nti meko se menya masunje a adwuma meko kra. Okay, Efia Ejuma. Asem. Kwame bia banka ne wo pejire me. Ejuma ma yenche tiefo. Tiefo mo na etie na obo be kire o ma adwene na. Na dia episo aha ona. Ejuma question we die. Ano de na emu nso ode. Ase yunyono kakra de kakra. Ai. Tino ye be fa no de mu no adwuma se mene be ma mene nete na mene nete aware no me akwanya ba Nyankopon the second chance aba o say be ma wona nete no o hwa enioma o motimu ne nkoye enioma nkoye ntija no ne kofa foforo na se o di akwanya ba se be ma wona nete no wona ne betena ana se obekọ be ma foforo adwuma sani ana abawe kan dependent treatment a be ma no de wo famu ana se fie na wotimu no asundue a wonya wo fie ni mu ebia me kan efie ho no marriage ata chese wote ho no kra wani nka wonya peace of mind adwuma senka we kan ye real na ka kwanya na ba eni ye de toasi kuromu ha no mo ye de kofiefie mu sa akwanya bo ye se wukuna wode nete no se wo hwe akwanya ba se obeja no anase obeware no akofa be ma ka aware bebrebe ka aware bebrebe gu nkransa ha kra omo mbe kodo adwuma amanfo obre wa aware mo na ye omuntimi nka o ema especially ema no na ebre o say Moses o say adwuma pa I will live fast ema no bre wa aware mu mema no mako na ebre na ma no de bre fia eti adwuma na baby wo hwe eto da kwa wa say environment a wutimu no kura na at least wutimi change environment na kakra enti na mema no mo ware kra na mo change environment enti ye no ye ntimi change sa environment ti sa kwanya ba se metimi a change environment na me hwe na environment na me timu no enkoye my frama na ebo no emnye frama pa de yare ne nuoma a ense na ebrem ya adwuma de enti na me nkoje fresh air wo baby me jai tem kra koje fresh air de ebeboa na se metena aware da na obesesa wote wo obesesa na adwendwene depression ne yare obetumi so asesa mpa adwuma obeti enkosi da ben eno na ye maame no mu bitimu atimu a ebi famu wu Nyankopon ye ginidi ba etu baby a nipa na wo ne nete no hwe ne yi de ni behavior ne nyoma adwuma kasa wo nyame de ye ginidi pa ba etu baby o soro eboa ne oboa no ho eti nipa no woni na atena woni nipa na atena ye fa say 1 year ba 2 years aba ode obesesa 3 years aba obesesa na the same suban nipa nda so te ho na adwuma wo te ho say obesesa say ebia me so ono so hwe na say character bi wo me mu anya ebia ono so expect say mesesa na me mensesa ya ono so timi chenye ba ebia na me masesa na still ono da so tim say mo quotation mo de aba say be ma de o ware kra na ofa yirechi a enye adwaman eno no mo quotation me ni bebia mo koyiye enti say me na wote adechi e wo de amina aba
ade san ye wakofa asana yi ade che na ebi wo hokora pa wutimi de ne be fa mani mamia mani gani me hu se me kunu wa fa machi na mete wo na metete eno no kra na wo pe yare ma ho na be ma de on de o wa hoden na onam na oye na kwanya ba se me change environment adwuma ha ho obeko me ma frama me ma na no kra ponsi sa kwanya ba okaya na menuoma si me nchan me so ma change environment na makohwe ne ekọ na atete no edoso mate abra adwuma ma tiefo nyina chi biom na adwuma topic say de wodi ato ho no say akwanya ba ma ne te obewa na say ex bia watwa mu obesan akọ ne nchan na say be ma wakọ es nchan dia na say obesan atomire dade san be ware me dia na ejina asetena na ne nipa no za kwantwe bi me kra no minimum obi a no ni girl ena neti ena girl no mum ne tu kwan ekọ abrochiri o man hye da nyai nti okoye no ena na nkopese o try so befa be ma no bada na busuafo so o mo ntiase na ye be ma na esi tu kwan befa ba na oba de tu kwan befa be ma nti o man ntiase ena okoware ba na ware wa brochiri ho na ba no aware o but oba Ghana no ena ono su ja be ma no wa brochiri no ware de ono no because o say no mo tikama bibia ni wa ye akontuo ne say no eh we ndi eno na basa na say ebia wanya na anware no na ukoware nipa fofora still woni di ne chi kwanya ba mesa ba mi kuru dada ho akwanya ba mesa ba mi kuru akwanya ba mesa ba mi kuru dada ho jai baby jai nye jai bia na ya na ejina se de ntokwa na ebi mi kura bi wo ha ntokwa timisi but later no mo amusan ye yi nanka munya opportunity amutima santra ba de bia na obi aware sa no mpo no adwuma wunya na se de wote ne ho no wo hwe de oyaw na wo kai dada no akrokro bi mu ene so ofon okra se de obesi afa so power chew no a obetimi akọ ne mom bra wote ho no se enye enkoyi a atete ehunahuna masam de ha was masam na nya na adwuma na nya me ma do no kodua mi ka me kwa sa me dada mu kun dada anyom no de me ntu biem ene a me ma ene de mete ho na metena ho na emom saji akrokro ne no ma na se bibi na si ya ne fast kra me ba wo nchen na mto nchen pa me nya na nya me dom na nya me ma makwan se ware am se mikuru dada me dada eno de ensi eno de me nsan ba metena ba bia me wo na hoida me bo ho enti ero no de adwuma ejina se de kwantwe na se anamotuo no se de betumi akọ na be ma yaka se ware pa dia so obi akwa ware nsu okai ni kuru da na dada bi ase kosi amansan wo ha enti eno no ejina sede gitaundie no besi afa na enkoye dia ene na bra ene metena ho na ene meda na nchini sie ene medi bisija isi kura nkata bio no ada ene de pressure badusia na foforo no na obi a na tenka de osi hu no no ani aje ni anadwi mu na mo ye ko saa na ade achi. That is not our real pa secret woman say akukuhwia se ni woman no the skill, the wisdom to overcome and ama warrior ya warrior amanya meeting fa na botaye so edi bibi free mu ba eno ene because we are kind of crocro many are the be me biti a crocro obesa ba ka fat na umu na fact na me ka no unya kwanya na so wasetena mu wa debio me say aware de ma aware ya aware pa antina tetefo de mo kan say that capacity wo pa second one na wo ko tetene de yentimi nkofa tetene meba yentimi nkofa tetene but you can learn something from it. Learning is possible. And you know the two and then the social media, the friends, the outside world, no you know na money part genie obi wa kan na worry no problem be any whatever na bia ba akono da bia ya na de wo kono enya de woni ji unti na ujai ko second but second one no obi kwa na yere no kra second one oye down man oni the first one is sharp but no pressure na no de money nti aba we no o mrema no. But always our managing is our fun say yes. Say me kwa ha ne bia pressure bebe ne bia no contemplate suicide and e metara we won say anywhere you go
there were peculiar problems. It's just like Yajuma Winim. Baby, I will be our problems at Deba. But baby, or Honor said your can, yes or now when they say, baby, I don't walk on a book, a busian for and then near my attacks and any idea the book do 20 and the adina Kumuni the adina Bermudia. Definitely Nippon walk, I say, or bar out, so we the M1. But it doesn't mean we walk around no. On your slow bash or your fucking cratcher back on a call away, you know. Enti the woman answer on pie and say, Obesi obi at least you can contain our area containing. There is no place that because I am about a hojo. Baby, and or just said your walk on a year ultimate honor with me containing. Oh, a book or your dear crana, win the first one, or your dear, and 1 hour dear one of the OCT, then when you wait, he. But when no buy no boy into a yawa dear and you were his you can contain him. So our area containing there is no place that because me kwa hadia yeah. A boy bani you ne mame or hard finiture obia. What me call nebia our phone crano or more phone wanted or more come on a branch of Ryan what yatum. And they said American that is the counsel I'm giving to people. Let's come back to any year, you know. Say in media juma. Me to me, dear mess, I will not think so. Will me free aqua and the no. Media, and untina, there be a come as say, a chassis any here. Now that my example, Messiah, Papa be or quay yase, and Okosia, maybe. We see our man and a Jona, no hotel or Mokoya, no Cosepel. Then I was a baboon, they said that's why I said, when your problem was a man, I won't say, oh, and I'm more worry. Oh, worry and Papa dress so quay, you see, Kinaman's address on in Bequay. So it's all called Going so car, or bears are intimate, him say. All that it no said because he be a free mono. A bew or crano, distance, it mujaware. Or baby, baby, free no. Baby, me say, me, Mabusia for me, move beer, mam and chain. Upe beer, or frame me the bemount. One make a sa may the amount. Wouldn't become him send me Simon and Anam Sabo Pentoka. One were young, there be your Muku area. I'm not disgraced, that's what they are. It mean himself when I'm a wife Benya and count upon the into Busama dear, or ya man, none of the or ya none of the castle and said, I be a babbage, me mamma. Into una so unipacro, and any other baby, wouldn't so mamma, or ya yona. Also, ya know me pure ready, or ya know pure ready, or be good. Into yana sometimes yen checky ye nika beginning, or be on my or the ahochere, ahochiro. In the same cahochirano, a year make I say, lady be. Oh, I'm only me didn't go for our young son, mammy, we hear him dear. No, see, David, won't hear him do. Bear class one channel, bear class one you say, I'm saying, mammy, there are no difference, you know, I see. Or no person or Buama won't be or bar, like a man who are more outside, you know, that's all you're attracted or person or model into it. Also, I said, David, a museum many who are Medeco. You see, until you hear him, dear. And I see another one, a 12 beer at that point, and then we hear, Oboko here, so we hear education. The Biogina are really good here education. So Oboko and Nimka because or no Beman and Tamono difference or and opportunities obeying upgrading or upgrade the same the so but not to messing as no be concern. The panaso on Pesa. And your near factors be sometimes, you know, Yana Mihuni say, one office a problem. A worry, Yana on a problem, one solution. But why I again say one who need any weakness? Say I brandy with the 7 or no, when you come out 1 month and no. To all the weakness in here, no, now what they punching or by ye capana or be amount the whole month. What are you also doing? So free Sabran per month end and then also by on yet. One for being count 50 million years, 50 million. Now, yeah, it will only a problem, no. But on who will say, and then my boy, then when your excuse will be a supported, but not a problem. Say from time your man is canon, and also no see a BBA cocoa on your not all. And it's sometimes a moment and shed near man about whom you be you who say a dibu hornman or custom or repair ye, baby a druno. A bew or bro or yen yama no, Bema only who cries out on Sako Bibaba. The papa be was say, Massa, or more ye in the 2 and chain. Also, 1 2 always say, when I'm Baba and won't be war enough and a day, Fanebrem, bowed on Sakan, I'm soon to the account. In 2 new class on Sakaka be Baba, now man a trauma. Now, yet your pay, or be on man, and net Ghana for the Bacomi, Joe Ghana for my mount, or Yessica, and the Eben 3 massem. What kind of nation is this? A beautiful investment.
wonyene wo ma ho wonya investment ye sebe politics kura ye kura no do time be politicians do the better aduane adi kura no wonya obi a one time won firo we nyina ba na say won firo na say me say me menya chance ben wonya chance bi ani ba bi wa ba wa chance ba ye na be ba say wonya chance ben he ba ya bra bo no e wo mu a chance bi timi pie chance ba mo ma de ye mfa chance emma mo ebi okwa de odi we tie de odi we akwa the other chance no se wo tran na we obabɔ ne so ye don't say nyanse bia ni but no na de wo flash things bi e ti wa ko Canada aba say the levels asesa na wa ye ni ade na most girls are no mo take omo decision on take in the your bema bi on no se wo ni skill ba moa a wo son kolai mu o ye bibia bi on penifo se wo ni pede o ba yen wene na but I know ho se what you say eti no na de na meka no se meka medical aka se domestic violence na meka se sa tena no ye ma domestic violence fa hu sika ene se be o de amuna mo ti am se yes ko na de man de bebre ni decision yes ko na be ma no o ma me hu se menu mienu na ware enti bibia ni a ma mpani kakra no bo a wa se tete o be no so tete o enti sa ware na se menya second chance na brother anu de ya ni okodu a de ni wa se bete kuro na bete 994 and so ho so chance be 994 ya be lines na tum na sa akọ na ma san ya ba wa mesere ya be lines na tum ti obetime ya babu se mo so hu nyina hwe ya ba so hu nyina ya wura na ugusu so ko ya ba free ya me ya so hu nyina hwe oh I dey very careful very careful na ugusu so ko so ba sa ti tomu a na wa ye enti se ba ku aba wa de hu hia so be ka se o nko ayi mu bio so wo ko bia na de weto so nsia edu no na wo de aba da wasesan de a na je se wo ko mo se mo ma no ne sacrifice o se mo ye na nanom ye gina no ma ye ma je se sacrifice no brother ye brother ma ye ni na o se adwuma kra me ka adwuma kra ye be ma no tete de ye di fa ma ho no ye be ma ko ye ni nyina ye ma no kra breast tete no na o se wo ye pela ye tiala be me nyina ye tiala be school fees se wo ye with dynamics esa wo ye with wisdom once o ka set tete de ni ntimi mfa ma wonim tete de ne bu ko ntim ko gi asase no mo do afu bibia wo ho including emo akra bi ankoto ne hwan ne ade nyina but then you do it with wisdom obi wa ne de ne say what sacrifice in intino eni so ye bibi kura kan obe better na life e say be man na na first na aniti na hu say na ne aniti bebra aba ne be man na ekọ na ni ate ba no so ekọ na ni ate nti ende tetefo de ne ntimi mfa aniti efo mienu na ade no so enye sa na ete aniti efo mienu ba ko na ni ye de che wa fe de so kwa so de ewe na so aniti efo mienu ntimi kwa ware man ye kan no na juma ne ba bia o ne memma no man but then there will be the money be any at the be any at they are not ready for their positions and ma naturally or mom pet baby edu omugina etina we omo and then we omo na brother blow omo di ya be line no 0549 05059 sorry 05 Mr. Mama me fa me college mama fa college hello good morning. Good morning, Juma. Yeah, Pacho, bro, say ni yanko. Juma, me care on Juma so. Juma, the question is that AKYE ABIA overtime our be more. On how will again for current husband and our wife on the one other. Yeah. But that's question. And she, near me, maybe can have been done. Who is or who was your ex? Question no me bi ta na o ni pana na wo de wo fa na na wo be ho ni wo de wo ho ti na what you say. Okay. When your money can go no say no you ni pa first the to na one how on jepe wo nya wa ya ka ya pa ni bia no you ni pa wo do no say no nemo bi ti ta kwamfio anate abutiamu ekidum ana ema wo ne le ntam so ye nipa na what is that with you by anything crowd on that you and the idea of calling and happy nipa na show wa wira wo ma wo and so the bia wo show wa no here
Let's have fun about that. I was all making choice between any time you know. That's it. Find out what that one and what to bring in my one bed. And if I was going to now for answer, and I would be moved. And you might say, in a human brother is this a one out of the dear one and the 10 years, yet Timon and India. Now, I didn't dinner, what power here. Now, you can't wait and you can't call on never do. Nemo, I sent picture in the fire now in the family something, and not for number. Last one, ever woman, and I'm a slap on the fatches there right away. I may last me. You run it or the better. Oh, no, that's a cause. You see any heaven until what has a sooner one yama one to wa. Ko do open ya me kura beka say free me so ko is a open. Why did you marry? Why did you marry? Whom did you marry? Beba ya tete wa mo wagu. How did you? Ya wo say wo ya asase so no wantimi anya nwie. Ama wade nkwa etwa nkwa na so. Amreche be kenu obehwe pa enti no esi anoma no me nyina yentu ye hofo. Mo nsesa ne nsesa ne baby bre eboa be ma no. Wo fi o skenya ba pe. O so je ni test. Onya ni class na fe wo ko. Enti sa no na nyame ma domo a brother eni ami ma she me kokra me konya nyame so me any different me enti ana no say ansesa ya adwe na se de ware kan tete na nanom no ya na nanom se o ye bema na tete na ansase ho na ewiase nye kese ne enti se ne yire no miensa wo wa me enye me ye o oba ware me aware Sarah wa Stefia ye nyina mu se odi abefie ho me isi unu ma Sarah be si bi wo be si ba nsa na o cheska na nye ya na sa wo te ho a wo bre no na wo de afa nchem no o sende ma afoforo wo so na te ho ama wo ba bi sa chi na wo oba no abo ni dwetire na wo be wo to wo bre wo sini ne ma na wo ye adwe na wo cheja wo hwen kwada yi na wo de just o eze wo nim life bo bi sa no a so tete ma afoforo ba na no so be che o che ni pepepe the year me and so from one to my it's not any branding. Timoya crafo ne ka omo man nyina tifie didi bom papa bu e ho wade man nan wa wo be 30 omo nyina gufie nso omo nyina na na de asesan na be bra omo be your position no e ma bia se ye kan adwuma ena memma no sebi o nukredie ne sa no na nanom na wo ho na eni ho na social media ni nukredie no memma no na emfa nukredie ne ma na ma no di nukredie ba sama mama dey say baby say oba no wa life aka na ire kwan be na ofa so ayi eno kwa ma de ne say ahase no oba te ba na sa na ade na beto be na nim say me say me ware eh sa na dobia ni sia na oba me no pa na oba ono so hu ni say wo ba no wani edin ne niam a wo ye no fi o de beto anim kro ko ware kra ha oh that na brother kan kasa ne tia e bia kra mi hu se me no te no wa ye me masem na ye sia da betum se e bia ma me pese me ware ba won tia se mo tia se ne ka no enukrodi na wo sika aduma sa do me sheba adechu wa ma me usika di usika no ma sika na ne wa ko fa foforo kwa mo se mo mpa ni na wo nso aduma eni owuti fie no de obedi kra ho oden enso onya bia eno no na ya no tudi ba no de na me de ani de be hia ne nyina jasasi ne nyina ye no nkate ye do mo se mo no mo de baby aba mo se mo mpa ni na ani na de se obi anu kufo de obi atwu nu ani na ne se ba no so ba na wo be tare ho no e de wo kire me kurafo na ekono e ba na ne kunu sese bi se be ma de kan aka ho se ma kire no eno na ye ni na enye no ba se wuti bi be e de ni kire mu sese ya denti a ye nyina ye ntena se me ni obi wa ware me ni ile panyi no kura na de moto faketo ande no kwa adwuma o mu nyina atifie sa no ye o gidi panyi na de moto faketo ande no kwa adwuma be ni problem bia be twa de ko ya ba ye aduane fi ampese ya bo ye nyina eno nye ya sa na de te fo no tete ma obi wa nche ma mo keke nti mu betima ye hia ne so me hia ne se me die ne wo kan ma no keke de se aduma no so fri ba Matias am se wo fie ho bi na nya mo fra enye ya so fo mu ye nyina be ko adwada me do achi brado no so dim na se wo de na hyetokro na me bre me ka se die menya kura tontoma na me de sisem kura wo nya so hu se wo be ma bi ni ho enti kakaka wade be yi nkwada bam
na so be kom na bi ba oboto mu bi ba phone so na chese satik de akoye ni tisoko na o ono san de wo chere ono san eyiyi ni ho chere wo abra wo ti ono wo ye sempo na meka no se na brother se na meka no wo One person who say who couldn't pronounce any panel, no, yet. I know you know where the Madame, yes, say. I made the dobe showers. I want to be better than a fee. It's more than a Biba day. That's what we buy day. Obiba, if I can't pass over me, no problem. Niana submit me. Ex about it. You'll be at the better. Young could Dodi chato na e ko jaso yo adwa me dase e da frefo no so ase na asem no aye de pa nti ne meka ne se me de e basa de a setena na nkwa am me de a mekọ mesan akomachi nti e no e gira so ama me ma no yetumfo se hunya ma papa unso mumu ye ne ba ne pe no e se wo ye ma na ba so hunya be ma papa wo so ye den so ni mu ye na achi san bia ye den amma aware de nka efe dwuma aware wutifie na unya be ma na woto asema na unya ba na woto nka aware efe e ya de a efe a to su muteto omo twentwen so no efe aware de so nti ye nkofa tete no ye nkofa tete sane aware no na esitie no na ye ni so na ebeboa ye medase tete no na e kama on tete na me no so nyame yo and then one guy brother video juma the me who is one who sua de papa said na ba kan tete de we betia sua bi afrim ye obi mu enne omoto enne say na akosua ago aboaje na okasa that woman is very powerful obi a o follow na o nimdie na nimdie na out of this world ye obi wa nyame hye da che ni nimdie e de boawo a engineer bibia so ejina se nyame de amanso mbo nipa nya obi akokohwe no obi a se woni ukuru onu obo nsu aboni bi Ghana na wo hwe se nipa no sometimes umo ukuna ni so bi o but action and as a reaction abaye no e chese nka abo na nso kra nka ye in the same time 7 kwase ade aya yetie na influence negatively ema na ma bi wo ha yentumi enye ye to so to our dynamism wo said na abawe kan we kan wo de makwafuum wo de maye ni ade sister e bia me kan say wo bo wo bi wo abrante bi so wo hwe na mena ko school no wi abaware wo na mpacho na de na wo so ye de upgrade ho nti entena wo say wo hwe na mena ko school aba no abaware ye nye ne saa wo bo wo bi a make sure say wo so so be bo ho a nipa ne be ba no o ma meto ba bia wo no aba betietie awo so because ye wo hwe no naturally men on so ko na nimu so wo ko nimu a obu animtia saa na nipatie nipa kakra bi na omukọ omanima omo na omona mfofo omunim omo no anase nipa omoto omo di buo mu omo kakra bi obu o wona na wo be ya assemblyman akra adwuma as wonim wo meboa saa na nipatie nti wo ho no mu a don't be stagnant assemblyman akra be di kra no ontiaw assemblyman aduma na wo de wo bi da na wo na vuagura wo bi no anene na ma ya wokonya yi market wan kra wo sia kra aduma me ba no okọ we dey assemblyman di assemblyman kra wo be di konfiu eti se wo so no se wo tena wo se nipa nkomra na oti ba bia wo te ya da bia to bia upgrade ho ama se de mu ye wo ho fe se wo do to bia wakwafuo mu sa akwadwo mu sa to bia ma yenhia wande bi ka sa bna ne de to bia wo ti dwo kra jane ko ye uti kama ma honya akono na mbia me bro me de bua me kunu me de bua me ma me de me bro wo bresa say to bia feel yourself to bia ko se wo hear that ko ba bi ko relax kakra baby this saying like sometimes eating repeat, sometimes you just go to places every weekends be on ma jaye jomu kono na bia tachima akura bia we say KFC no wan akura na just go there to reflex up next can way no bi o ye adwuma de alice obenya kakra adwuma sanya wo akura na your place abekwa ususi ka beso wo na wo susu no masunsu oba bi wo no yesi so na ne ho ofe ne sunsun kura firi ni mu hu na ne ho nya akono o ya sa be man be pu animtia I'm telling you me na da
ete to na bi wo hono ma ho nya fe to na bi ama osusum tie ne ma di nkuranhye bebrewo ebem wo gina wo naso bio ka se de wo tie no first na wo tie no na egina wo naso se wo gina wo naso nipa ntim mu anim tia bo hu ni se wa ye yo ho star bi ni ade a e ma no koshi a wo no obekọ no na wa okuta yi mo ben se de mo de ma front tires ade yi o su de ye shi a wo be ma so wo ho a o so the same thing of course na men ganjo say uwie fie o adwuma wa bia na me ne ma we wa mo muskadi bi awie no ko pe ba bi tan awie wa no wodi da bi o ma mo bia anya yi mo bia ma pressure bia ma mewu because who accept say wo meto abrabo no so nti enye me ma no nko me ma no na ye me ma no so ba so wo bi na de boa be ma wo betia ma ne bi aboa ma no so aba ko no o ma ma gyen say me ma nko an ye nso me ma nko an tu so bibi cross wo de boa kra na bo se no wo yi nani na be ma na bresa sa na be ma so wo ho ma wo yere so bi ani ti yi ene ade to bi ko waka na de me am do ko sanu ho o mo ko ye the best one that I like ma what is there's a sense of relief enye se bibia no ayen wo chenche da bia che DJ na usie yi ati machine ati sa gas adai una ku Yesu bobo da mkura ono na wuma what reflex kakra o topic ne me do na o ko sisi e sorry man DJ de yoga de wase o nkem ye ne masare enti ade no de wo kana mani age ne se o hu se ase de bia muti ase mo nko na mo bo hia dondo stereotype so what is esa odoro ko na le mo bi okrombo hia do ohia ni o be bia muti a obi on moti ka say yen na e niska but we were never in lack o hu san kofo ni ai o mu nje o ko mu to mu ni o tu ko pie be bia o mu niska o ba wa wura okra na the environment the drama who say and ya ndeti abusu me ma me ne papa no na control ni ade nko a even me ma da kra na order so control inti me nya abusuam inti da bia na me de ho bo wo na o family eye head atete wo mo na me de ho bo mo aduma me de mani bi entamu because me hu say yeso ko to so bi tu ne ba fa na de bia de atu tirim inti me na ba bia mfi say me kwa be ma ye rascal na ma ye street guy na me mpe okọ mu si a me ma baba bia be shi omo no omo mama bi no papa ni control mama ni control no e na mpe ho ti da bia me de ho hye omo saa nti mama hu ade because school na minimum ade because of saa ade na me de ho bo omo because ko omo mu sunya ade ti dia na abaye usu be sunya bi e na omo wi omo exams ye de ba na ye de aba na ye de chocolate sisi wo ni ade wa wo ye ade ni ama bi ti me so me de me de ye ko a na ma anya ade a chocolate ni nye bo mo man to me ko na ma ye ade so bi ayi ni de kaka na o de ama me enti ma saade na me ye enti da bia me no me wo nyina no se mu sa adwuma wo special ye bia me twe mo bataw na masua bi komi ni saade no na wo ene obia so uniqueness ma study obia wo uniqueness bi enti learn that uniqueness from people when you say wisdom na abrabo no obi kan kwase asema mo atia self life enti nya ne obo nya donko na da bia ne ye hwe nkwala ne eto bia wo se Monday o mu nko school ye de ye mpie are school na ade school nko a mo ye ko school bebre ko ade nko a e wode ye de ye ba nya no na ye bibia ase eno ani ho no ma abrabo nko so na wo anko school na watinya hwe ye ne de na chese ye de school nko a na wo se ye ko ba behwe etina busembu okro mo timetie na enkola na ye tre mo nyina wie school no no matana se be ya mo me ma adwuma wura nko na mo de ne ndile mba 2 years ne nya adwuma kaka o mo ti ase ye ade ne ena na aba waka na bi wo ye kasa ebu awo yere okate so be ware fofara wo mpene ba ware koto ma ayi wase wani na wase opena wo yere bepene nti se wo yere ne strategy awo ne kasa ni nyina aka ho ye se oba yo authoritative le me ba ta ba be ware yo mba ko oba yenye ne sa nti spend for se be ade ndan wo amfa nto ha be frati ade ni frato wo se wo amfa nto yi yenye ni ye 21st clinic the sciatica experts and me come for the amount say enano pay oh no nya sciatica ko 10 no echi no say stroke diabetes pressure utina yo ya yare ahoro bebre 25 clinic branches makoma 15 Ghana abrochiri babia nso ebi ho oben nkransa ha no oben children's park no one Presby Bank no ne die nimhwe ko na oyare no ebeko ede amount 0540311311 0540311311 no page mama me fan che mo de ma 21st clinic for grandson mo ye adwuma sister Sarah na fi Dr. Obano Dr. Amos
dog anope ye mo ache mbo adwuma ya menhira mo na anope ye mfa se dani bi nso mfa ma Lawson Herbal Center for the Virgin Doctor Lawson phone when dey omonten so ebi so mo hya ase so mo di nupa eba monten so enya sam ketua mfihia no aduonum enum nie na said the abasobom so mo agibi no ti anope se oye bema na bema yo manga no babia omo atunoyi apete ebi se Lawson Herbal product de ho aseda de inkando entimesrawo hia bia for Dr. Tankasa Doctor Lawson and the Virgin Doctor 0242 133 577 na afei wode dodo ni bi nso bebro na nso watu na waton be anopai aseda enkomfama no munyina ka ho na dwubadie de brewo great agro ekuafo ya hyase ye mfudwuma na ofo madwuma ba no be hia nro na ode aye eno nti mesrew se hwehwe amu great akira kwan amu great agro se ekuafo nti eno ho nti ne we decided no force up shifu lambda ewo ho afi fertilizers no so ammonia NPK and urea ewo ho nkransa ha woni fire service ni dia nimhwe kotobi na ne bofo oso tone bro 3000 or chew bebri mo donkon kwanta no jumokrum donkon kwanta jumokrum druman kase for room number 32 Saturday bia na ordinary days no so woni atamo ba de animhwe mo am wo bonten so woni car station de animhwe free Richard Amo ewo 0549113208 abatanfo ani amuntu mirike kwa bi educational complex kin wanwaso a aba abepie bo NKORANZA new magazine enti mesota chima kwan so ye den kwada fi crèche ekosi senior high school enti anopai fa ba ne kɔ adwuma bi na akɔ ye tumisa akora no kan ho a wunya mra fa no kɔ crèche fa no kɔ makɔ bi se betete senior high school fo no so munyina kwanya wo ho ebi se oba senior high course sini nyina ye ewa yaso ye ho ye library a tese busu aye mu ma enti wo besua ade na wo twere wasi ni so watimi atwa na afi wakɔ nim ufre chichiri benche na oba enya how bia bi say wo hostel wo ho a wo be dama ho adwodwo wo transfer student ni nyina so no ye hwem anim admission guso ayekoso a senior high school 1 2 3 no ye guso a register monti no pese obetwa kwabisi so a no so kwanya e wo ho fala kwabisi senior high school mpanifo obetimia from 0248 876028 kwabisi senior high school center of knowledge afa odifo engineering enterprise odifo ma yemano better luck next time sanse ankoyi nanso nyahwe ankoyi no nchese wonidi obedidi enti oye electrician kese pa ukon ho so meye wadwuma ma wa efa wire ne de oboa oye ma adwuma utum say yes adwuma ne nsa no adwuma fe enti ene wutimi a se wasidan na pese yen wire ma wa odifo ne be wire ede ama eno achi no se eye DSTV multi TV o electrical iron asay rice cooker say obere pen kama ade ama eno achi no maka kire se uduru busua odisika papa ye ne dia ko na kwaji wani oben sika na ne fie ne pe e obusua kwaja duru ha ho fe nti amanfo ji omani pa ho ne ade no odifo se enei Energy Commission certificate no okutabi woni problem friend 0245 537 094 0245 537 no pay tabia for so say omoden nchie mu ode ma so mpatie fo nyina fi tabia nro no abantie fiefiem bibia obia te yenka tabia ta kum eno no ye man mema nyina ye nro to ye be ma na enkoya betima no boba nso obetimi anu be tabia heba capsules no wono ma huru mogya ni mu e ma wonso wutimi esipi na wasita e ba no se malaria yade bia eno nso ni nyina tabia ba me sa no no ma etu ase kra ama so what de ho tabia zenit ka heba mixture e boost immune system no ntise wo fa tabia fo no we bia ahodeda bia wa hoden yade bia ntimi nka wonto ofisa nkwama na wo mu no mo ho odin te bansa wo nyare nti be se akosia mansa de onyare o immune system ho odin ya yade bia suro nti aba ne sa na ye tabia zenit ka heba mixture no eno na so no mbie na onya opomudin na otimi ye adwuma frɛ 0243 68 6861 no pa bia to akɔ pharmacy biem so ma gane mu a obenya tabia fo no yi bi
ye kodidi anope na weekend ube nya aduane papa dia eno ane perfect kitchen ye to nuane okuri mu na nso so ba bia me metima kamfo dia ma se esese okodidi ho eye perfect kitchen and pub sanse na aduane ne fie die pe enkwan oye a otim se yes bibia bi wom na say ye fufu indomie banku ampesie fried rice afi jollof rice ni nyina no ewo perfect kitchen and pub okwa ubetimi anombi na wodi edidi se wo pese onumbi nko ande a oye adwuma firi anopa na otwe kopim na dwodu bako de bia o Monday to Sunday nti woni hawkra wanya hoho eyi time aso na upese wode wa hoho ko ho no mkodidi a mesrew ekwanya kese ho ede mawo perfect kitchen and pub ho ane ne obi adidi why junction so ukotachiman no junction so ope oben theory baby a makofofro no 024 020 960 1429 and 025 6031 001 025 6031 901 na oni omade komo anopesisi yade etetel stroke yade onwabo abusiani bi hu se weyenya bi hepatitis prostate hu sensem nyina mojamoso akuman yade adom dendi natural herbal clinic for edi no bi aba enti dendi capsules ununum bia sa yade wenyina tu ase dendi plus drink na so no mai hohuru moja no ne honamduane we yifi bia efri honamduane mu nam san yade wenya bia wa download wrong information ba bia depend up no ko hye na nkwaye eye dendi antibacteria enti wono num bia nam san yade bia ba so no ne nyina beyi na firi ho dendi herbal mixture no no so no mo moja no timi dia fusane yie ma opom de onsem ekwa nanim adom dendi fo omoye adwuma wo tachima na ohwe omo a Kententasi rank wa Grace Hospital kwane so enkransa fo mo nyaye enti enkransa so mo bebia so ye ni bi clinic ni bi ewo ha ya benkransa health center fra Dr. Dendi fi dwada kosi meme da bia beba no na ya ye krado watachima nso na beba ya so ye dwada na fa bi na da fra Dr. Dendi no mo 0241 085731 nana one collection nana one se bra no dress wudu o se nana ma banti dress me asem ni etiawa se entire no de orubeko ayie orubeko asori de orubeko office nyina bi wo bo no so da fom nkola ne mpanifo de nyina wo mti kwa na de oba no ko mpabo anso wo ho afi se boxer singlet shorts ni nyina ra ebi wo ho yan customize ba na ni nyina so be ye de amount omo ye delivery nti wo frɛ na ba bia obi a obe send e de abrew nana one euro roundabout wo nkransa obe MPP office no frɛ 0532 663264 na eba na self run about na aba wanimu a mika se akona na wa ho scan da phone so eye boji boho ho na wasa wo kona kwa yusi karo na ne ntare a wajo na wa ho no akwa kotu aka enti wo ba wanimu aba unse NDC petu office no boji boho a wo bo adwuma samre wo bia no office no adwuma fa ya krado enti mo ba mani phone so de opese ye kira wo kwan abefa so aye registration sim card nyina da wo ko boji boho abode be ma Fidelity Bank opese obi account Fidelity Bank o munyumadi oni so opese obi account ho abojibo woye ni nyina Access Bank mi nyina akwa ho a obeboa o afa bojibo oye eye agent so Gmoney Zimpe ni nyina akwaso ewo na so eje enti wase bra free education mobile money on network go be ma and afa free education data and course bundle we bojibo nkwande de manti sika asem kwade a mesra wa akwa ho 0248 089463 3A capsules 3A co capsules omo ena me frefre wo se ko na so ko gibe ya yemtimu yare bone yare bone pa na koko yare bone sanso ena sisi yare so yare bone yare miense nyina nya yare papa na omo adro pa ye 3 co capsules papa koko master pa no nti won ma no num bia di ho adante na no ya unity wo se na ne yematim no koto 3A co capsules juma ediama no okamfo de mu bia nti wa osisi ye wo ya eye wo ya pa hwehwe 3A na emwa dani heba obi Mr Heba nkransa ha na duaje yasomafo aduana ba pharmacy emosefa 0546107 107
na yam tim so de enye eba na saa de ani ha kora ba so nti wani huna de yi wani ye wisi anopa yi St Mark Natural Health Clinic osebra no moa osisi ya de be ma hunsuo wo fom a je se wa ya tutu no so aboa pa de onkum bi da eba na saa na ha adwen se oba nso bu nsa no man kwaye okọ St Mark ya be hwe na ya boa siesie obabia na ho nso laboratory test ni nyina pregnancy test oxa blood group obi ha mojako wo mu onim wokwa ya be ye ne aka kire wo ye O positive O negative aduane we di we mani we eba na se boa wankasa enti St Man for mo bo adwuma pa mesrawo waya resade ya hyede enti hwe echi akwanye Desmond Store New Market Nkransa New Market we dey do New Market wa Fred Doctor 0592 928 786 na omo emwa Divine Winners Company Limited omo na kofa Vita Divine Winners omo frefro se brana beje de na de tieni se uye kweni ma papa na mechire nye ayimu de ni bi kweni a uye kweni bra beje no bi na ebo adwuma papa eno na obi ayuso se uye kweni a uye moa wa odo koko wa odo cashew mango atosude ni nyina no Vita 05 na beboa organic papa ni bi nti enma uremfi mo am Nkranza no Francis Awia will be Alpha and Omega entwubosi akoma menchao wo ayirede eja sen so ewo 0243 852 751 Aduma akuti apa na oboda no payo kuyafo no papa to square yo no fo no furo otino nya nu bia yo to ba no beboa no ma mo ho aye fe nti aba ne sa na bibia ni ane ya dwen papa na ya dwen bone enti afo no kra wo pese wo beye nanso bibi nti bia da ho mu kra no yakuti awafo yemu enti aba ne sa na wo da na som da ye basa de na ma wonsaka sofmame Esther na duro no ebe na beboa papa nti da so basa no yiche spiritual criminal wo sa bi ebe yi sade nyina firi wo sikase men kwaye wade mu nsam ene abrabomu nti wane hyu nyina da yiche spiritual criminal ba SOMPA FM ha wonsa be kan bi esmo gono eno so no ebi wo ha yiche ointment eno so ebi e wo ha num Osman ko mescha no eno no ko yade ni nyina etu asie white o de pu na etete wo ni nyina so no yi ni firi okra ama ho eto Osman Malamix no eno so no typhoid fever wanum na ato wa lusu apia tete apeta do se apia tete dan se bra obua enti nyina apia tete tini nyina no wonya Osman Malamix ni bia ebeboa na edwaka ebedidi sro edidi form sofmaami ye da senyami shafra sofmaami 0246775319 na usual spiritual criminal yoba SOMPA FM ha obeye bi sofmaami nura nyina kora ni nyina bi wa no anse obehu abawa Sarah insta Sarah papa sobro chese no reception odu ase impeso of mame ni no bi odi bi ebe ma benunum bi wai na nso nya wapomudin adwuma okay enti ye ko edi dwa na wie ye ko mayenwe she adofo bi no happy birthday dedi kan no chairman Osei former first vice chairman MPP Nkransa South chairman Osei Kojo Patrick mama we no happy birthday chairman Yankopon kan ho no ntunkwam oma ahoden ni nyansa na sika na mra pi nyame adom ode afi bako aka ho fie ho nti chairman Osei Kojo Patrick happy birthday enko emfa emau SOMPA FM for yamau happy birthday pa sanso ena Jessica Ajewa eno ya abawa Sarah SOMPA FM Jessica neba nti SOMPA FM for ina yamau happy birthday oko school of sectek Jessica Ajewa happy birthday enko emfa mau yankopon tunkwam pa na nyini na beye penimpa ema oman Ghana sanso na kwata onso so owehye Beatrice Amadamwa happy birthday o Kentampo nti Beatrice Amadamwa happy birthday enko emfa maw yankopon tunkwam na akwata ne die no ni nua na Juma no hey yeah no come on oh heavy
we heavy into what I know was attack information to me be a gama to Kata. Congrats. I had a Ochusukama. Nti Beatrice Amanda more happy birthday encore amount. And Jessica and so I'm so fabbing count. But I ban so dear that chimpa that chain or papa and warfare. Nti I've been sure no man no content no man in the no man ajumi na uncle school na da chimbi o me nipa kese wo busuani mu enti Jesse na me sure wate utirinkwa adwuma. All right enti ha na de ADEA AKYE no si yebeda brother Philip ase abranta ajemfu afi abawa na oba pafia papa tos MCL Boji ball manager executive producer edomu nyina ase yankopon ya adoma yebe san hia me de KWAME BOATENG ADWUMAWURA yakramu.